Aku apa tip siapang cumi. Gak keren pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kini ketika video kepada sapriang state hakiran san social media. Kabapen i berki Hajar Tylli ki gas cylinder kila per lakum ki Dohkha besha lu bakadaw kadai na ka Jingshlei hadin ka jingther ulab ba ubajur. Kini ketika Raigad ha ka jilla Maharashtra. Kini ki gas cylinder kidi ki belasha rong ha ka na ka jaka pelanggas jong ka HPCL Patal Ganga LPG bottling plant berkila sha rong shakawa Patal Ganga. Kibor badai pet ya ka HPCL kila pentip bahaga jingther ulabba barka kala khlan ki kenro jong kani company kila khalam barka kala rong ya kumbalai Hajar Tylli ki cylinder kila pentip bakidan ki cylinder ki bathli barki donru ki badap ka gas kila kerpar ki ba bakin pen poilam sha ka company lani ki dealer ki ban hajan jong ki lani ka office sarkar कसं माहिती आहे का आपण नोकरी करता बरोबर आहे त्याच्यात तो पूरा सिलेंडर कंपनी का बह गया। बेचेगा तो लेगा नहीं ना क्यों नहीं लेगा? अरे उठा के लेके जाने का सीधा उधर लेके जा रहे हैं सब लोग। इधर क्या खड़ा होके कर रहा है? आप लोग आपका गाँव है ना, इधर उठा के लेके जाने का ना। कितना लोग तो लेके भाग रहा है उधर। 5 kg वाला गया। सब सिलेंडर है HPCL पाताल गंगा। Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki way ni pishat roti shat cake bat ki way na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril link ba ka section lai phoi iwe Kamde ka ba bapinyo ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi
Pilaru banyak kendo, yaki designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district ke badan ha Meghalaya, lat no tang ha is khasihers. Pila benet bet chak office terekam Jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi, dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Mat Balakershan, dekat Food Safety and Standards Authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in. Bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.